Presiden ke National People's Party NPP Meghalaya ubak Preston Tensong hakasngi balang ula pentip baka State Election Committee jong kaseng kala ada panpa ega kerteng jong ki kertong ki banyak kun ya ke MP election na Shillong Batura Parliamentary Constituency pat menta kidang up banyo ya ke jimanjur na National President ke NPP ukon rat ke sangma. Habaya kren baki nong tok kubor hadin balawai ke jingalang ubak Preston Tensong loong balak milenti pahapo kene katayo sisin balayo ya jimanjur na National President halor ki kertong ki balapan tiket na kite ki arteli ki constituency in sepentip ya karai ula pentip baki ladon umduna ya kesan lanen ru ngot ki balapan tiket na kawai constituency henry sim la tre pat ban batai ke keteng jong kite ki nong pan tiket pan ya kun ke election MP ki balapa da committee banyo ya ke jimanjur haba kali na ka daw pag kenhun MDA kamsim na penyeng daw kertong munlang menta kesemti kumba kala le ha ka MP election kepala dep umba Preston loong ba kamsim la don keno ka jingyate kula bat kino ki kenhun ki badon lang ha ka sarkar sentrom lang jong ka Meghalaya Democratic Alliance baar ki ya katangi melakan ki bapan tiket babun ma tenre ka kandu ngong pi namang nila syong da ka state election authority kabala thung dahu national president nila dep syong committee nila steady na rosong na ta hakini kisngi ki por kabala leg no ru nila ya le lagi homework ke jongi haka consultation hadu di grassroots level haki district ki ba per haki block ki ba per they ultimately komo pi menta satang ke nget teli kisngi haka ba ngangai stem u national president unsa ai pa approval da kemta kini ki ateli ki constituency MP hakaba kinyeng ya pa election kawin na tura pa kawin na Shillong. Kumulang tak lungot ke bapak tiket. Babun. Long piong tawana approval u national president mo pla pagi kerteng. Nila pa hoy. Kanot li pla pa. Ni pa artali. Ila mantep. Pigwa kanot li. Namar bah kasit kadon kawin na tura bat kawin na po Shillong. Tinggal pa artali. Ano pla da finalize yung tagi. Kandidat na kanyang Mano. Yung state mo na finalize. Dan tama ngal soong hi bangila de pa menta siya national president. Then maybe hapo kan katayo ngin sayo ya ka ka juba na kalian juga parti na national president juni. Na Maria kaning hapo renti tik kat kumka constitution juga parti. Oi nga kwa ban ong pi na marswa bangin tawi ko sarkaro aja katra. Miladon pa ka agreement but elite Dr. Don Koparoy bolong presiden jo UDP ya por ti ya ka agreement ga don ni kwa ban continue bat ban burom ni kata nak ka daw aja kenai ni don daw common candidate ha ka ba ke UDP ka pani ti hadin nang ta abangi thau sarkar menta pa daw jong ar ko ajar ar pulai kam don kan wono agreement kam don kan wono arrangement ko ta ti nak daw nakaliang jongi ka parti NPP ro ni penien bat ni penien lau jong candidate